awuqali ngokukhuluma kugcina iqiniso ngoba uma wenza njalo uyahlambalaza uhlambalaza ifa ngelela phelwayo Jesus because bazothi hayi uzolo sekhona abantu abathi hayi vele abantu abasindisiwe bakhuluma kanje kodwa bethi indaba simosho abantu abagijima baqala bengaphili iqiniso hayi umuntu asindiswe kahle uthola ukuthi singaphela uyayiphila into eshumayelayo amen yebo phela sekhona izimvu khona impisi eqoqa ikhumba sezipha kithi manje bahamba kwesinye isikhathi akenge namantoza enhlizweni sihambe siyothanda uNkulunkulu sithi inkosi Jesu usibani usengene enhlizweni nami ngiyacela Jesu ukuthi umkhiphe ngoba isikhathi asakafiki nithi iBhayibheli lingalinyakazisa uthando isikhathi singakafiki uma nje isikhathi singakafiki awufaki lutho enhlizweni yakho kuhlala uJesu kuphela ufune yena ufuna ukulunga kwakhe uthi uDavid insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na uthi ngokuqaphela izwi likaNkulunkulu athi enhlizweni yami ukuphila impilo ezojabulisa uNkulunkulu akuphila impilo emnandi uzwela kumnandi nangaphakathi kumina abonge igama lenkosi ayikho into ebuhlungu ukuthi abusemncane tonto uphila impilo yokhala awuthokozile abonge igama lenkosi kodwa lezi zinto ozenzayo awukwazi ukuziyekela uJesu kuphela ona lo Jesu wamthatha uDavid wayesathi baba ngezale 19 mitha ekalise namakhosi wamthatha semlahlio bele ngobe ngibuka bangikhombe kanje namanje ngimangisa ngizanuveza amandla kaJesu ngizele indawo ngoba ngazi ukuthi ngiveza lo Jesu ngizana ukuthi ngiveza amandla kaJesu ukuthi akukho nasimo nasinye esiyakushula uJesu ngizana amandla kaJesu It